kwa ba biem Adom TV Badwam dwumadie no so wa fe na wo de afidie na to ha na seda ne ye wo dia fa seda so ma awurade nso se ne na basa kese no ato so nti wo ka ate asefo ho yeda ase wo hwe ni a yede ebra wi dia na se ya ye ready aha no election headquarters no enna so akeke ye na echidifo no so e de abrom nti wo chena ene ye hya ase ba mnika ma incoming akwa aba na fe ni hu nkomo kakra be me na me mo ache efiam joso e bibia boko nyame ti ase ade pa ache amoje die mofuisa ne atekemada abodwe mu die ne se da so ne ahoto so wo se ene nso be yi sa ayeye kura wi to wana ene nso be yi yes ochina nyame ya Adom oh yeah na 100 days aka 100 days pepe ne ko December 7th abatwa no eso ti yesre urade bambo no se nya kese obi aso wonfo obi ankomfa no mra somdue mu saa ti aha ya election headquarters ne de ye pa ho ntoma no na se fiti china ekro no back to back ye de ba me mamu saa obi ade bi e poni bi ho me be ya na me hu na adana ayifo no nka ho me hu ades no oh de be ades no e ka hu se o mu nyina ye survey kura na wo kan nyina bu no aye ne ades e ba bi e wo ho Oko America starting democracy nyene still anye democrat republican Nigeria starting nyene anye Tinubu a papa Tinubu party so the two parties in there two ya be two no na the others yes but the main focus near NPP NDC ye nyina nim say that's the main focus for your December 7th elections sebi aye ku ye nimu na ye benya for the third force enya for 2016 2020 no ancient yi anu kura yi so for good also gumo to get all pa nipa o se ke boni di wo mu pa gum enye ala ena enye cheda na ala nkura de se afi no ba to won ka won cheda afi isi na tika ye kabu pa kenye CPP enye PNC enye PPP gum ai PPP but anu kura that number no ene NDP ai nana kura dudi akura kokura biti no sa ne Ashanti region eti so the focus near MPP and this because since 92 na carry your mind along so nyame am watching 7 am pepepe na live on Adom TV Adom FM Asempa FM Inshra FM Adom online Asempa online baby bia be ko bia live social media handles YouTube podcast TikTok baby bia be fa bia yes na say countdown munim de ye ewo ye dwuma mu na babato mu so munim ye no monka ye ho ye nkyire fake ye ma fake analysis na mum ye kyire mu se wona edi akyire no ombeda wo ye de penny oh yes ade sa aha ye election headquarters kukurumuti what video assembly here can you sir sure one fa unko BBC sir no kre kase biye etinye bia so tinyam ye Adom ochena sabre ya na wugusu ase de wo hwe yi na wo fidie no egusu a ewa ha nti eno no yo nti ka ba fie de ne ye de hyase wo adomonline.com protests erupt across Canada as 70,000 international students face deportation yawu na ka ba fie se nya Ghana for nkwanti yes international students bia umfifi wo mama mu Ghana yenso ye ka ho bie ye ko Canada ye ko school no mu ni ade no mu asuafo be 70,000 I don't so pa o I said the whole world to see ye o ka man for ntiase approach school ko enough ebi mu ejenkrofo bank account and a year guarantee because at least for example when you say US they also corner no family na ekwa you need to prove not less than $70,000 so one query around $40,000 to $50,000 or say it's a account more they call for your visa now uma broni ni ye aware say o me osika betimi ya fund medication be 2 years be 4 years no agya to mama visa no aba ya na man for reface school no admission e demand they do say if the 14 any payment of your fees you be sack you any free sessions no ye no ho e ye be sack you e di say wo kwa broches e ma ne nko ye focus e pese kwa broche keke hu se wo funding no
sa ban na do ko dia fine we say aban crofo kan ho a me say say last week so na aban penifo to na mo say o me sort out I say UK there e buy yes Canada there ka o say bia but say one individual pa na akoye there unua and I dey show you say o ko na everybody bro ni asa mo ye ni da ho ntisa de bia be ye nkobesie because o hwe sika before we be free ha ko de waye na nepa ye sa de wo basa na e be hadwe ba ye bom pa ye say Ghana for kra nimu ye mo nyame mpa ye sa this will be o ye kan CCB utimu so wonye student ba na wo de afa wo sa fine but o student o nya kra won qualify mpo ko document na also present o say school bem say bi o do bi de kra say they working o know obi de na ye say una our account no and na account where issue my name it ya for me say oh me nua any efia mankwanto na e fund me school me wa efia mankwanto me nim ne ba bia it want me konam de kwaje visa ne wie say kima efia withdraw sa nti na the pressure it account no bi bia nim and e bi nso ye sa oh yes nti ye no mu me ani na bi bia nim abroche school kon na form na form ti we ko de a no abo abosum I see BOG takes on Ablakwa over $20 million transfer claims, describes his actions as unfortunate. It's a BOG, Bank of Ghana, and also in Ablakwa. The Ablakwa nona why transfer 20 million. Maybe honorable Ablakwa say, "One who sika $20 million be able to Ghana, yeah habo." Oh, okay. Na ubisam penifo say. Asa de yesi e free Ghana na akoma fofo be so na so krata bi e da ho no kire say sika na e bomba mu oh okay o se Ghana fo ehunu na Bank of Ghana yes this one thing me biase anya sa na tie tie no bramba ya me akwantuo ye be nwonwona we see the pa ni ase ho yesi for jail after forging more than 2,000 marriage documents in the UK yes mo ready ho mo asa ndi asa na wo hoda ade na ya o ye enye me kunu ni akwasi nsu e ya pese etu ko okay but me can say if the last time we go leave him there's a by say between 2000 and I think 2021 to first half of 2024 na aware 50% na gu Ghana ya de achamo na fia say ehwe mu no dodo na ya brochire nkrata aware ya nya ne say wontumi tukwan ade ne ya nya say yentumi ntukwan no abromo na say ya na no e fake just for e just almost hwem yes almost hwem yes ni pass 2000 yeah it is abrofi wow is why so money say kasa o TikTok kasa nko nti o mote ayo so mo ntitwi Ghana for so kodwa mo kama no tum kakra u kodwa abrochire nko na Ghana nya kodwa abrochire nko na bibia o Ghana ho bia but na social media kwansa usu di grata so mo intelligence e wa around onim ko ya fa so ba akronim no aye do wo de aye donko wonya nkrofo pa wie ba we nya Ghana for nko an just that adomonline.com any review na adenta post for so any abrepa wo mo hwehwe scrap delay bi dwano kra ti also no ye hwehwe no na when he self-proclaimed healer from 24 ye howa di pati konkra nko a ore ade se ni nyina ka ayaresa no mumia ni na ho enti wo ba adomonline.com and nsema fofo bi na de nsema wo adomonline no anu odin serious 70,000 2,000 Daja ka obi eso ma ye kom na ye nhwe Ghana kote wom menya sure ye beche ye nkwa ha ya fini be obi e daily graphic that wakata and to us boosting regional security we must unite to fight terrorism President Kufuor to African nations etima pan na Kufuor so na to mawo don pen for enim se ye nyina ka wom se na be ye adom ye ku ne betimi akon ede etia wom mom Yoko wins 4 Audit Agency Excellence Awards enti Yoko so enya abasbody makomako ennan so odwumade omudi no aso eni ye papa ana ode pane kwakyerefo a oda Yoko ano COP maame ya tiwa adodankwa efoni ewaham Minister Health Graphic Zoom Lion Cleanest Region Ranking Initiative enti Graphic Zoom Lion odwumade bi eba se afie ba bobo manta hodo emu ba bia onidie ekwa enu ye pa ena minister ba mo se betu just oh we die
o de anya kan e bu animu ase se first me kan e kasunyane ye kasunyane ye kasunyane na de na ba na sa jai efri garden city kumase ena ti ko sunyane ena mni ba bi ese akwa kodu enkranka ho enu ho enkranka ho awu gata mu sent kura bofo so a medina gata mu pa awurade nyame yi edio me de ye bie mu kura bi kuhia asin kuhia na no pai nkwa so na na kuro mu okay hey na wo from baby wasi na wo kɔ hokra no yeah oh kwasi so obi ya na ya de bia meka no so obi ye ne de age atum se mimi de ni kɔ hokɔhwe asinkuhia ho me pesa me kɔ chia na o shop anim o pra na ye den wa o shop anim kwasi wuntume mfa paper ntaso kra sorry to say wuntume ntento hey wana na ma pro no ma ye fine enye tina na wo shop anim montoa so o shop anim watch na ton gata mo no esa no so na po gata no sumu nya kono na hit de bia wa wo gina wo ton ade nti ye ofe ya gina ho asa nti akoye nko mama ye try ni ehuni because ye fie mu ye di honi ya ada na ye ba abontin so ye ni honi na wo kopa na wo hwe na nwure mu ja to musesa rubber free kem no atoni ato e kwa nchen because enya wasem o kon se zoom line for epla enya fe enyina ya be ni to crofo so mo na ya ma na efu ukọ ho asa ye ofi ukọ unso onya se rubber no de ahye bottom odu ba bia that's been wa no de atum boko no bia kọ no baby usuko wa wudi so ana ato mamu ampeso be di so so obi aye kura wo pre ne se wa ye mistake kura de obedi wata una pe Ghana ye Ghana ye odia una de Ghana aso awo o se wa anya kura zumla yo nya adwuma nye we ye wo sa mentality we ya be de yakoye ni mommy and try na hunu die enkoso ya fa the new finder the workata and to us the fear same was say next of kin cannot automatically inherit bank account. Yes. Bank of Ghana. Yes, yes. Okay. So money say. So be a free mua. E want some say ya. The next of kin will say on a bit ye di any mu ako bank. Ako chese. If you man kwa any a day a simesi echi ejano. Etimi mi jinemu say. Send or me a nest of kin say be na metimi aban account no metimi but no nkyere say una de nest of kin na betimi akoyi se carefree account ni na say na yemfa obi anya nest of kin ne keko de ye manom na eye nti on de ono ye ne ma me ne papa dia nti o so no koye nti I think say even nansen kra no say ye nyinyi e bia obi e account a che sata na unimma uni hwe nti bia na o de obra bi na ye sister bi na ye ye kwa chire ko bo chire hwe na sesane emem ya na di depend I scaso account ni hwe na de unim de besi ke wa account mu doso ani wo ho ene ya plan bagana no ano wo ye say wo ye wo dum ni ade I say wo wo ye ma so ma so nye ayi will ntino o ye say de ma be ye isem ye ma be ma na nya will ye ma mu o ma be ye ma na nya me say ye be ye afena mbeye sa se ye yes time na so time beso ebeso me bi e ka kon bi nti ye twa so che nyam be to no so e man so nya wola na se me man yo sa se oye ade na me mo ba se bi oba bi so ojetire bi se de oba wore no se de ani kume wanya no he ko ba na gudi mo nsema to so health tips nso be ba ahosepe wo ho asemidi kanen koma hudo bi and a people's forum so na fe kwasi ato so